Salibonani my viewers and subscribers AVG reality channel. Igama umxolisi sibongisa kwaNcobe njengoba ngathembisa ukuthi sizobe sisiza sililethela izindaba ezichisayo ezisegudwini ezisematheni nantu oluphuthumayo. Ukhona ujaha lapha kwele South Africa osegwetshwe iminyaka engamachumi amabili 20 years ngenxa yokuba edlwengule umzali wakhe udlwengule umamakhe ole 60 years ngokuzalwa. Indoda le isukele umamayo ngakho yasigwetshwa eMoretele Regional Court. Indoda le ina 31 years igama nguAndries Buhwase. ICourt ithe yena akufanelanga futhi njalo atholakale ebambe isibhamu umbhobho phela ngolimi lwakithi lwesiNdebele. Lokho kwenzakala ngenxa yokuthi endaweni okuthiwa Stink Water duze laseMoretele lapho indoda levela khona mhla ka-17 July ngo-2021, which is 3 years ago or close to 3 years ago. Yatholakala lindoda yathola umamayo epheka emkulwini, yahle yameqela yamdonsela ebedroom yayo, lapho imdonsele ebedroom yakhe rather lapho efike yamdlwengula khona. Kuthe ngemva kwalokho umama lo waphunyuka waya reporta udaba emapholiseni. In fact uqale watshela udadewabo walindoda onguye ke osuke lapho wahambisa udaba emapholiseni behamba bobabili lo nina. Indoda lo ubotshwe mhla ka-18 July ukuthi ngosuku olulandelayo icourt yamncisha ibail. Uthe-ke ngemva kwesikhatshana ke wasevuma icala ukuthi hayi ukwenzile lokho. Kanti umthuthisi uPatricia Matlala uthe yena into le yenze kakhulu uhlupho olukhulu, yethuse abantu, yethusa umndeni, yabe yethusa isigaba sonke. Yawathi njalo imantshi kayibheke kakhulu ukuthi le ndaba into enzima kakhulu, isigigaba esikhulu kakhulu esidalwe ngolundoda licala inkalakatha. Kanti ke umagistrate ke uGilbert Sono wavuma wathi yena wenyanyisa lokho kwenziwe ilindoda elidlwengule umamayo. Kanti udirector wepublic prosecutions eNorthwest lapho ke okwenzakala lolu daba uDr Richard Makari ujabulele kakhulu uprosecutor wabancoma kakhulu kunye nowarrant officer Matthews Motiang owe-South African Police Service. Wancoma futhi njalo le court ucourt officer uEfania Mosela Homo abayibo ke ababephethe lolu daba njalo beqondisa umama lo odlwenguliweyo ngesikhathi icourt ihlala njalo bathe bona lolu ludaba oludeserva kumbe ngithi mina olufanelwe licala yamini uhlala isikhathi eside umuntu osejele. Kungakho yiko kwenzakeleyo ke indoda le 31 years uAndries Buhwase udlwengule umamakhe ole 60 years. Kukanti lindoda usegwetshelwe uhlala ejele okweminyaka engamashumi amabili 20 years. Kuyamangalisa lokho. Suka sokutheni ke lapho indoda izisuka chiya amantombazana phandle le, amantombazana adinga ukushadwa, amantombazana adinga ukuthandwa, isiyodlwengula umama. Into epheka kambutho umuntu omdala ephekela wena khonapho ngemva kokubane ugcina isikhathi eside kangaka usumthatha umdonsela ebedroom uzibonile intombi and umbamba ngamandla engafuni umdlwengule umamakho ongekuzalayo. Esabisa lokho. Qhubekani ke lisithumela izindaba ezenzakalayo ezindaweni zenu. Siyeza futhi njalo sizokhavarisha ngoba umsakazo ngowenu. Lisithumele futhi njalo lembono yenu ngalolu daba olushaqisa umzimba kangaka. Siyabonga. Ningakhohlwa ukusubscribe nokushare phela le video kunye nokulike ukwenzela nxa sisiza lezinye lizithole zisachisa.